Dobar dan i dobro mi došli natrag u Happy Puffs Creations. Danas sam odlučio da vam predstavim jedan komad stroja koji mi je esencijalan u radionici i da vam kažem nekoliko svojih riječi o ovom komadu alata koji koristim oko otprilike nešto manje od godinu dana, otprilike 10 mjeseci. Radi se o Villageru VAT50L. To mu je znači službena oznaka. Ovo je kompresor Villagerov 50L, znači 50 litarski kompresor. Reći ću vam otprilike mane, reći ću vam vrline i sve ostalo. Dakle, počnimo iz početka. Znači, radi se o klasičnom uljnom kompresoru, što znači da vi znači, kod ovog kompresora morate redovno mijenjati ulje. Ne znam na koliko se sati iskreno mijenja. Ja ga mijenjam, mislim da je negdje rečeno svakih oko 50 sati, nemojte me hvatati za riječ. Ja ga mijenjam otprilike kad čujem po zvuku da mi to više nije to i da mu je vrijeme za zamjenu, ja stavljam novo ulje. Novo ulje sam stavio baš danas i tu dolazimo do njegove prve mane koje bi vam mogao napomenuti u ovome videu, a to je čep od ulja. Kao što vidite, čep nije original. Ja ću vam probati ovoga puta čak i zoomirati, evo kao što vidite, znači ovo tu crveno, tu ispuštate ulje iz kompresora van i ako primjećujete, ono nije original. Ovaj čep radio je moj otac koji je po struci tokar, zato što se desilo kod odvrtanja, znači samog čepa da ga zamijenim, pukao je plastični čep i on je jednostavno otišao. Imam ga negdje na biciklu, pošto sam išao obići cijeli grad u potrazi za ovakvim čepom. Nisam našao isti, našao sam u biti providni čep za kompresor, no međutim navo je bio puno deblji i ja ga nisam mogao staviti. S desne strane mjerač koliko tlaka, znači na koliko bara radi sam kompresor, i sa lijeve strane, znači gdje vi sa ovom ručicom ovdje, znači namještate jačinu samog kompresora koji vam se znači pokazuje ovdje, to ću vam pokazati u videu. Ovo je znači dio koji upuhuje, znači odnosno prima sam zrak i stavlja ga dolje u sam spremnik. I ovo vam je znači ovdje odušak, znači ovdje vam se, evo možete ga, mislim da se to čak i više i ne ide van. Znači ovo vam je odušak, ovaj dio maknete, tu nalijete ulje. Ulje vam otprilike ide oko 2,5 deci. Ja koristim ovo ulje. Ono što je bitno za napomenut kod ovakve vrste kompresora, prije nego što ga upalim i pokažem vam znači koliko je on glasan i koliko njemu treba da se on zaista upali, da se on napuni, ispričavam se. Znači ja ću ga upaliti, pokrenut ću štopricu na mobitelu, zaustavit ću video da sad vi ne gledate 3,5 ili 4 minuta koliko njemu osobno treba da bi se on napunio. Kad se napuni, ja ću ponovno pokrenuti video i reći ću vam koliko njemu vremena treba da bi se on napunio. Što je bitno za napomenut? Kad kupujete kompresor, ovo je 50 litara zlatna sredina kod kompresora, gdje vi nećete morat, ajmo reći, stalno slušati kompresor kako se pali. 25 litara je apsolutno premalo, 50 litara zlatna sredina, 100 plus litara su idealni kompresori, pa čak i za neku vrstu farbanja. Ko misli farbat s ovim kompresorom, branike od automobila i ostalo, on za to nije. Prečesto će vam se paliti i doći će on do problema. Ja sam farbao kućice za mice, kućice za pse, možete je ofarbat, to ne mora biti najprofesionalnije ofarbano, ali ovaj kompresor za to nije. Ja ga prvenstveno koristim za ispuhivanje alata po radionici, pranje bicikla i ostalih nekakvih sitnica. Ono što meni niko nije napomenuo kad sam kupovao kompresore, jer nisam imao pojma što radim, ova cijena u ovome kompresoru u Pevexu je bila 180 eura. Danas ga već možete naći po 160. Iako on je bučan, iako on je glasan, iako je jedan od najglasnijih kompresora na tržištu koji možete naći, on je recimo ona prava pravcata mrcina koja će vam odraditi posao. On je 98 decibela, što znači da ja ga čujem na ulici koja je 50 metara dalje od moje radionice kad je sve kompletno zatvoreno. Ko traži tihi kompresor, ovo nije za njega. Ko traži stabilan, kvalitetan kompresor koji će odraditi svoj posao, da mu služi za ispuhivanje radionice,
napuhivanje guma, korištenje kod nekakvih pneumatskih alata za skidanje autoguma s automobila i slično, korištenje za klamaricu, recimo meni za šindru kad zabijam ili kad radim kućicu za ptice sa pneumatskom klamaricom, ovo je stvarno za ove novce nenadmašan stroj. Da se razumijemo. Dakle, kad kupujete kompresor, ono što vam niko neće reći, morate kupiti ulje. Trošak 10 eura. Morate kupiti nastavke. Ja sam kupio Angelove nastavke, u njima dobijete pištolj za zrak, dobijete pištolj za vodu. Ovaj pištolj se koristi kao što vidite, znači odvrnete sa pištolja ovaj ovdje dio, nataknete ovaj, znači ne dobijete ovo zajedno. Dobijete pištolj za ispuhivanje, odnosno napuhivanje guma, ili kako već, i pištolj za farbanje. Ja sam kupio još jedan pištolj, kojeg vidite tu, koji ima malo užu mlaznicu s prednje strane, tako da mi zrak još u biti jače izlazi van iz samog kompresora. Ovi svi kompletni nastavci vas koštaju oko 25 eura. Još jedna bitna stavka koju isto meni niko nije imao da mi kaže, da morate kupovati crijevo. Znači, ovo crijevo vam košta otprilike negdje oko 10 eura. Ovo je ono najjeftinije, najsavjetljivije ovoga crijevo, odnosno vidite i sami, znači ovo crijevo nikako ne preporučam ako radite fine poslove sa klamaricom, za to vam služi ovo crijevo. Ovo ovdje je hibridno crijevo koje vam košta negdje oko 40 eura sa dostavom, barem je mene osobno toliko izašlo. I kad zajedno sve skupa zbrojite, mene ovaj kompresor izašao oko 250 eura. Nije mi to niko imao za reći, kažem, to su troškovi na koje morate računati. I ono je još jedna bitna stavka, kad kupite kompresor, stavite ulje unutra, odradite 5 ili 6 sati s njim, zamijenite ulje, stavite novo. Nemojte čekati 30, 40, 50, 60 sati, znači kod prvog ulja odradite 2, 3, 4, 5 dana, onda idete na zamjenu. Ja sam već nakon drugi dan, znači stavio sam ulje, već sam drugi dan stavio novo, tako da češće zamjene ulja držat će ovaj stroj što boljim. I još jedna bitna stavka, a to je, meni se desilo nekoliko puta da nisam ispraznio spremnik od kompresora. I ono što mi se znalo desiti da se unutra nakupilo vode. Znači ova radionica ujutro kad uđem ima preko 70% vlage. Sav taj zrak kompresor usisava u sebe unutra i onda on dođe do nakupljanja vode u samom kompresoru, što može biti jako opasno zato što vam krđa sami spremnik i druga stvar, može vam biti opasno po pneumatske alate. Pneumatski alati, naročito klamarice, ne podnose vlagu. I ja sam u jednome trenutku kad sam ga ispraznio, čuo sam da je voda unutra i mislim da je iscurilo preko pola litra vode. Tako da uzmite si to u obzir, nemojte to zaboraviti, meni se to dosta često desi da to zaboravim, jedno 10 puta u ovim 6 mjeseci mi se to desilo. U tih 6 mjeseci nakupilo se, kažem, otprilike preko pola litra vode u spremniku, ja sam ga ispraznio, stavio novo ulje, pokrenuo kompresor nekoliko puta, ispraznio i vodu i ulje, stavio najnovije ulje unutra i sad je kompresor spreman za rad. Kad kompresor dođe, kad ga kupite, vi u principu nemate što puno. Spojite crijevo, spojite si nastavak s kojim želite raditi, natočite ulje, stavite ovaj nastavak unutra koji ima odušak tu i prišarafite ovaj dio koji prikuplja zrak. E sad, iduće što ću napraviti je uzet ću drugi stari mobitel na kojem ću upaliti štopericu. Ja ću upaliti kompresor da se, znači, on krene nadopunjavati. Tu vam je dolje vijak, znači, kojeg morate stegnuti prije nadopunjavanja zraka. Ja ću, znači, upaliti kompresor prvo jedno 15-20 sekundi da čujete njegov zvuk, da se otprilike znate koliko je on glasan, mikrofon je na meni, evo vidite koja je razdaljina. Nakon jedno 20 sekundi ja ću pauzirati video i vratit ću se natrag onoga trenutka kad kompresor bude pun i reći ću vam točno otprilike koliko njemu vremena treba za jedan spremnik da se on napuni. Maksimalni radni tlak je 8 bara. Tako da, krenimo.
Evo, kao što vidite, op. Dakle, kompresor se napunio na punih 8 bara i trebalo mu je znači ravno 2 minute i 30 sekundi. Kao što vidite, sad, da li vi možete trpiti zvuk ovog kompresora 2 minute i 30 sekundi, to ovisi o vama samima. Ono što ću vam sad pokazati, uzet ću znači pištolj za zrak, pokrenut ću odnosno stisnut ću štopericu i stisnut ću automatski i pištolj da vidimo znači koliko zraka kompresor ispušta vremenski prije nego što se ponovno upali. Znači njegov nekakav radni tlak je reći između 6 i 8 bara. Znači kad vam padne na nešto manje od 6 bara, on vam se ponovno pali. Vi to možete spriječiti tako što ćete ga znači ovdje ugasiti, znači podignete gore za paljenje, spustite dolje za gašenje, onda će on pasti ispod 6 bara i neće se upaliti. Sve dok vam je ovo podignuto gore, znači on kad vam padne ispod 6 bara, on će se upaliti. Koliko će mu vremena trebati za to, vidit ćemo. Znači, pokrećem štopericu sad. Dakle, 12 sekundi imate zraka na raspolaganju kad cijelo vrijeme držite pištolj. Toliko bi vam otprilike imali vremena na raspolaganju kada bi nešto farbali. Ako vi možete nešto ofarbati za 12 sekundi i ne smeta vam što će se on konstantno palit, onda je ovo kompresor za vas. Dakle, da bi se on dopunio, njemu je potrebno, ako sam ja štopericu zaustavio na 33 sekunde, ovo je na 12, znači nekih 16, 17, ajmo zaokružiti na 20 sekundi, znači je njemu potrebno da bi se on napumpao od nekih 6,2 do 3 bara do maksimalnih 8 bara pritiska. Ako vam to ne smeta, to je, kažem, opet kompresor za vas. Vidjeli ste, znači, ovaj kompresor u akciji. Ovdje, znači sa ove strane dolje, ne znam da li ćete sad vidjeti, znači ovo vam je vijak kojeg morate otegnuti, znači kad ispražnjavate cjelokupni kompresor van. I još, znači, probat ću vam ovo zoomirati. Evo ovako, čisto da vam probam pokazati, znači uzmete ovaj ovdje dio, gledate znači u lijevi sat i sad recimo idete na drugu stranu, vidite i sad sami kako to funkcionira, nije, ja sam se zeznuo, znači idete obrnuto smjeru kazaljke na satu, odvrćete i on će doći, evo ga, sad se namještate, znači pritisak, evo, na primjer ovo vam je sad namješteno na 6 bara, možete ga staviti i na manje, evo sad ćemo ga opet stegnuti kao što sad vidite, znači tlak se povećava, to vam je otprilike to. I čisto još što je bitno znači za napomenut, ovo koristite u slučaju, znači svaki od ovih pištolja ima svoj nekakav radni tlak na kojem ovi pištolji rade, to vam piše u uputama za korištenje. A ako se ne varam, mislim da je za ovaj pištolj za napuhivanje guma maksimalni radni bar oko 2,5 bara, nemojte me hvatati za riječ. Dok od recimo Makitine pneumatske klamarice AF 506 radni tlak vam je od 6 do 8 bara. Ja je recimo osobno koristim na 6 bara pritiska. To vam je otprilike to. Evo, ja ću vam sad kompresor znači ugasit
Sad ćemo ga, znači, opet koristiti, ajmo reći, pištolj za ispuhivanje. Tu bi vam se on već upalio, pošto smo pali na nekih ispod 6 bara pritiska. I, znači, sad kompletno pražnjenje, ako, znači, želite da ga ispraznite, znači, opet ovaj vijak imate tu, možete ga skroz odvrtati, znači, dovoljno ga je odvrtati. Da vam se može desiti da taj vijak izleti vrlo velikom snagom van i ne daj Bože može vam ili nesti ili vas može uvijeti nakon vjerovatno djelate servisima. Evo sad na nekih 2,5 dana stavljamo ovako 2. Ovo što vidite, evo i se mokre. Znači ovo što vidite da paketa, to vam je vlaga unutra u radionici, znači vlaga koju je on uvukao unutra u sebe. Zato je vrlo bitno, znači, da se kompresor ispuhuje, odnosno da ozorite taj vijak svakodnevno, da se unutra ne akumulira vlaga, da ne bi osjetila sami spremnik i da vam ne bi osjetila pneumatske alate poput klamarice, brusilice i sličnih vrsta alata s kojima radite. Evo imate, kažem, 2 izvoza za crijevo, ja jedno koristim za ispuhivanje, znači kojim je konstantno spojeno, a drugi izvoz koristim za hibridno crijevo i pneumatsku klamaricu kad radim nekakve kućice za ptice. Vidjeli ste sve, pokazao sam sve za cijenu od 160 do 180 eura, sad otprilike znate što dobivate. Ja ako ikad budem ovaj kompresor mijenjao, a ovaj nosio u drugu jednu svoju radionicu u Srbiji koju planiram otvoriti, kupit ću nekakav tihi kompresor. I još jedna bitna stavka koju vam ja recimo osobno moram napomenuti, ako tu griješim, slobodno me ispravite. Bezuljni kompresori su nešto malo tiši od ovoga, na nekih 85 do 88 decibela vam rade. No, međutim, bezuljni kompresori nisu toliko trajni kao ovi kompresori. Uljni kompresor će vam uvijek trajati duže, iako će tražiti malo veću količinu brige, zamjenu ulja i sve ostalo. I još jedna stvar, bezuljni kompresori vam imaju više onaj pištav zvuk, zato što oni ne koriste ulje i vrte vam se na puno većim brojevima obrtaja i nisu toliko trajni kao kompresori sa uljima, odnosno uljni kompresor. Ja ću nakon ovog kompresora vrlo vjerojatno preći na nekakav 50 litarski tihi kompresor gdje mi konstantno paljenje neće biti toliki problem zato što će biti puno tiši od ovoga, ali ovo je, kažem, nekakav radni konj za nekakvu radnu klasu, ljudi koji si ne mogu priuštiti nešto skuplje, 160 do 180 eura sam kompresor i računajte si na još barem 50 eura drugih troškova, ovisno što vam treba. Eichelova pneumatska klamarica koju nikom ne preporučujem, evo je ovdje, vam košta nekih 60 eura. Koliko vas sad koštaju drugi nastavci poput nekakvih pištolja za odvrtanje guma na automobilima i ostalo, to ja ne koristim, to ne znam, to si provjerite sami, ali velim, ovisno o nastavcima koji vam trebaju, morate još računati na barem dodatnih 100 eura troška. Sam kompresor je, znači, ovisno, kod nekih kompresora, poput recimo Šlepahovog, ako sam dobro izgovorio njihovo ime, kod njih dobijete i crijevo i još nekoliko nastavaka za pištolje. Ja sam pitao za njihov kompresor u Pevecu kolegu da li je bolji ovaj ili njihov, on je rekao Villager. Ja se Darku zahvaljujem na njegove stručnosti, znači dečko koji radi u Peveksu Sisak gdje sam je ovaj kompresor kupio sam ga na njegov nagovor. Darko, hvala ti još jedan put i evo ga, to vam je to. 6 mjeseci korištenja ovog kompresora, osim tog vika za zamjenu ulja koji bi trebao biti providan, a ne kao ovdje što je istokario moj otac.
No, međutim, meni ne mora biti providan iz jednog razloga. Znam da ide 2,5 deci ulja unutra, ako ga kompletno ispraznim, ja sam stavio novo ulje, znači novih 2,5 deci unutra. Kao što rekoh, ulje vam je tu, mjerač vam je ovdje, tako da znate koliko naljevate unutra. To vam je to. Jedna 20-minutna prezentacija kompresora Villagera Watt 50L. Like, share, subscribe za još novih ovakvih sadržaja. A u idućem videu ću vam predstaviti još ove male komade alata koje imam i reći ću vam nekako svoje mišljenje što se isplati kupiti, a što se ne isplati kupiti. Veliki pozdrav svima i gledamo se u nekom novom videu.